Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah yang pertama murid tautan di program yang seminar ini di tanah kira di kaplele mah ambil tasan mana nama bersirah kumangataw akhirnya itu penurun suatu matana Indonesia. Diurun na terus lang susay tarun mala kekuatan urun ay audio mga panutul tutula sa dunia kailan sa geng social media. Sinta teman-teman yang pasatan su iman yang kutua nyari kapira dan ditatan menisimpatiran soal iman bil qadar kaparate asiko ukuran hagitu sumampian naguso marata. Sinta saging kem tun sa Islam ino kay kailangan nasabot nga sa Islam agya anak ketuon muslim ay sir kaon nato na Islam na yang kataon ito na iman Islam. So ini misusulat sa giyang kitab at tigyan na padgo kay kailangan nasabot ng muslim di ka pa kayo bunyan di katawan. At na ito sa al-Islam. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ayam tuntingin sa Islam na ginaso taruto akat tepapay. Tunay man nakadapapay kasurindir. Basta sumurindir tano nasadsap tiron nagtano siyurindiran tano nato so maana pangungunutan tano ay pangungunutan ka sa kapanggil bekal ka mga suguan yan. Ato na ipagsampan tigyan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Begengyes tano ko kapanakoto na gusto mga pananakoto. So kedua matatagusan kapag isa-isa si Allah, ikadua matatagurun kapengungunutan si Allah sakang gilbaka kung mga sugun yan atau na ikatalo ay pegengyes tano puun ko kapanakoto na gusto mga dinggilbak sa mga pananakoto. Kaya sabutan tano gina ni kakakomplito Islam. Tunab ni manong Islam ginantigin so agama apiya katanaw Allah sagyang kaya liyaw lupa ini kaswat o mga tao nagu ini kaswat yan magtan dua sumbetuan sa Islam paganay meturun na surangkong paganay na sumtuan sa rangkong ano lagi ang rangkong tigana bima'na ibadatillahi wahdahu duna man siwa wa dinu jamil anbiya. Ayam tuan sa Islam na ginasus kasimbang ka Allah as kaniyambu sa simbahan kain tas kaniyambu. Nagugianan su agama o kanang-ulangwan o nabi. Gianan su agama o kanang-ulangwan o nabi. So sama no to paganay ama na Islam arangkong na ipuun ku Adam alaihissalam. So kaya pa katundu-tundu gumbawataan niya. So Nuh alaihissalam, so Ibrahim alaihissalam, so Musa alaihissalam, so Isa alaihissalam. Tama si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ato na yung agamairan. Ato na yung agamairan na relax. So Islam. Kaya sabutan niyo, pag-ipagisirkan, ato na yung agamawa Adam, Islam. Al-Islam. Ipuun ng kumuna tamaniman to na ayat na agama na so al-Islam. So apiyam so Isa alayhi salam ato na agama Isa alayhi salam al-Islam. Kenapa ini agama na Christianity? Lagi dia nagian kana na diniba so Musa alayhi salam. Kenapa ni agama nagian kaya Jews mga Yahudi? Ayat na agamairan na so Islam. Ayat na agamairan na so Islam. Sumia ali na agama Isa alaihissalam na gitu ikip yun sa Christianity. Sumia ali. Okay, na apakah sa agamairan nato na ginanenso al-Islam. Okay, kedua na so Islam ini turun mang ku Muhammad. Ato na Islam ini turun ku Muhammad. So kasimbang ka ku Allah sa ayat pagugitan ka na so syariah o Quran
syariah o nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amyaman sukhian sumyauna sumyauna iman to na aya bu kilay tanu kita kailangan na kaunutan tanu sa Quran o ideng ka na Bible no at tiga tiga lagi usan na so aga mau Isa alaihissalam na Islam. Natito lagi ang kota ini turun na Bible. Babis di kepakai ayang membukuan di kepakai. Atau na sebab kagi iman to na ayam ini turun letan na syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na turun maka pengungunutan. Adi ba miya ko karkano si kumun na miya do karkano kumun to na ibida no nabi gusto rasul. Nah. Ana lima na rukun Islam arkanu atau naik arkanul Islam asyhadatan iqamus salat ita'uz zakat saum ramadan hajjul bait adna kem mentenak na eksperimen sisa Facebook na dia kota eksperimen tap video nila bag-interview sila sa mga muslim na adna segadagi kukumbong o dinapkilinggan na muslim na isi nila bukan kami guna antum nasu lima rukun Islam tidak kesembur. Subhan deserta ngomong bumran nau nak kepakai nak isi enon. Bukan karang nasu lima rukun Islam nak kepakai dunia. So geng lima rukun Islam na dideng kepakai ubah nama deser. Anu mado kami bilasa. So kapag Islam ka. Anu ne pagenai asyhadatan. Antu lagi asyhadatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. So gianan ikisa bapasa kapaka surga Islam. Wana balik Islam saya na asara amatun tuliananan amau sengkau at tiga tuntulan ka syahadatan na mimbeli ka muslim. Mimbeli ka muslim. Atau ni mana lagi kana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayat mana ni nafsir siangku ada akanan apa tu tasimbaan inun tabusu Allah. Ya sabutan itu seksianakan ada akanan apa tu tasimbaan inun tabusu Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nagu seksianakan asu Muhammad nasuhu Allah. Tanu dini oge kota pagenai kiat mana itanurun no. Kana keribat kula ilaha illallah. Aya ditanurun di kap manai si kula ilaha illallah na tiga ada akanan inun tabus Allah. Kurang untuk kap mana. Ya sabutan yo. Hari mangada to sudikan di manusia dah kurang untuk kap mana. Upma anak kanu setinggi la ilaha illallah dakadnan inun tabus Allah. Kurang untuk kailangan nama kompleto ni. Daakanan amma kakekabnar kusimba inun tabuso Allah. Daakanan apa tu tasimba inun tabuso Allah. Inun untuk kailangan nama tatagurun itu. Inun kailangan nama tatagurun lagi yang utapa tu tasimba. Kagi uaya bui mana kau daakanan inun tabuso Allah. Nah ayam makna niyan. Na uay di ku paparatian sukadna nasala kau siku Allah. Ugi nadang kamasangka suka simba kira. Yang sebutannya ayah bumi sangka ka nasuka bebeliran nakadna ab simba nira natika ayah bukan nanak nasu Allah. Ugi nadang kamasangka so kasimba kira. So ino kailangan bersamana ni la ilaha illallah nada akadnan maka kekabna kusimba. Odi nada akanan apa tu tasimbaan inun tabusu Allah. Yang kata semana ni, yang kata oleh insyaallah. Nah, ika dua lagi yang kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kagi inu kiat kuza syahadatan dua timana kasaksi. Owaya bu perhatian ngana susah timana saksi kaya bu terun kan asyhadu la ilaha illallah. Nadi ka terus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah nadi ka kebeli yang muslim. O iman tu na nama ko masay natigina ustaz asyhadu la ilaha illallah wa la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iku perhatian sa Muhammad Rasulullah. Nah gitu nami beriskan yang lu murtad.
Ay mana miadaskan yang ko Islam. So dia nan makam melagu bani wanan pakam melagu. So anto na iman lagi na syahadu anna Muhammadar Rasulullah ayam muri puri nabi nas nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tanu kesunud nasu syariah nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lamun subuhan yan na kailangan na makapangungunutan tanu. So lamun ni saparian na kailangan na migenak tanu mambu. Nagsumangat tutulan yan na kailangan na maparatetan. Semangat tutulan yan na kailangan na maparatetan. Yang waniwag yung naman na syahadatan sa Tagalog. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. So igira na pakamalig Islam niyo kakapa kaya ada nama komar kalau balik Islam. Nanti Yesuan kan, Yesuan kan apa usia yang kau dah 13 sulka Islam, nah diga pakai bakon mawa. Kenapa kita asu Islam? Semangat pada agama nailang dong yusumut siran. Anak semut sa Katolik lagi dipakai. Nya kapira makasam bisa agama niya. Somir depo Katolik nalo minirum mana sana kok mana agama niya. Guni na di cruise, nakayo rem mana de gumina kok mang cruise. Barang-barang sa agama niya. So seratan na basta sumulka ko Islam na diga pakai bakon mawa. So gina ni paganay pug sa inyo. Natiga okay, makarina ka din. Nasulga ko Islam tigil na uwi, kusang loob. Natiga tonto lang ini. So ba't yan yung ronde sa Arabic? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nakapayap na panumatan ito. Wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Wa asyhadu anna al-jannata haqqun wa anna an-nar haqqun. Sekarang memang usada natatan dunia ini, kalau mereka nama para pemberi Islam yang perebalasio mas mape adigeng ke dunia, nagu sumapa pada dunia. Nagu kebai sumatiron to. Wa asyhadu anna Muhammad wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Aku semua saksi na si Yesus ay alipin ni Allah at kanyang sugo. Ako'y sumasaksi na ang paraiso ay totoo. Ako'y sumasaksi na ang imperno ay totoo. Sugab ba kaya na? So matuntol ko sa Arabic, natuntol lang ako man sa Tagalog, pakituntol na ko man, inshallah na miya kasulus ka niyang Islam. Nauriyan niya, naipundong mo nagyang kaya, pagsen na naman do. Na, kataya. So mga pda po kumana. As-sala, ito na ikadua rukun Islam. Apakah tindago? Kitindago na ako? Sambay. Sudali na titudeng kumadakal sudali sa Quran. Nasitan upuhun sa kiyang kaya syarat yan. Antonay syarat agyang kaya kasuti. Wa takunu minal hadatsil asghar bil wudu wa minal hadatsil akbar bil ghusli wa minan najasati bi zalatiha. Ayat 3 na syaratu sambayang nasuka suti. Ayat syaratu sambayang nasuka suti. Anto nasuka suti. Telote mana suti? Hadas ama itu. Hadas amana naguso kadau najis. Kadau najis. Pagusin tanu ini yo, tatanu dini ini. Ani semak na nanto na iba makabatal ko abdas. Paganay na so hadas sama na, hadas sama itu, bersama terwa hadas sama itu, napal juga ta makapagyo ko makapagabdas ka. Pego abdas, tanu din yo, basta hadas ama itu na ayapal juga na so kapagabdas. So kata sa makabatal ko abdas, paganay na al-baul wal ghaid wal rih. Anto na man na baul so kapakasong sa diselab. Atau naik baul kapakasong sa ig. Daerah sabuta pakatananakan. Oh, prilay mo lima pakatanata. KTT agu kaudo. Sabutan. Adi ni sibuk ni kasong sa ig ubas nila disda. Basta mga KTT ka, ariray ko. Agu makaudo ka, ya betal lang kauda. Ya betal lang ka. Ano na yung katlo? Oh, ano yung sa Arabi? Donarin ko sa Arabi. Okay, nakatanong yan ka. So, tiga usat, kasi hindi mo betul sa sunod yan. Dia beliau. Kenapa kaya betalan?
Ika disembayang apa kata tiga dan nanti ni tiga ka kasusam yang kan nama makruh ayah hukuman sakati tiga kau nama makruh. Sabutannya uli nama nenenggo lapa katot tekan inarna ka nama makruh. So ayah mas mapi api amia uri ka kusambayang natong masuk kondensasi ar. Gitu panduan agama. Adigi mo tadi ka disembayang nade napa apa. Ati keupu na mati sak ustad namin itama. Oh, tong mau bagadan, sung saya apa ya bagadan ya uri. Nah, to kedua perabatan. Khurujul madhi. Tiga nama yakhruj 'inda syahwa wal wadi wa huma yakhruj ba'da al-baul. Dia ke madhi nagina supeliu. Sekunda dulu pakasya semangainan. Beliau ini ugi nak kena bagi so adna syahwarun udina kena bagi sutiktan wakuan. Kena bagi ge sutiktan wamani gisu peliur ka berarti anak yang ngarkang kau darudu pa aka na inarkang kania na ana dominior ka lagi na nimtu samazi kena bagi na sutik dan so finalon o kapata sabutan na bagi na so finalon ana dominio ko dato odina dominio ko bay kena bagi na so finalon lagi na pagabatan ko abdas pagabatan ko abdas nah demana peliu betul sawadi asianan pegunung seiko kapal atitiuhan. Nah, dia ngempakates ngamang wata ini dunia sirah. Eka telo na igira kya kaptan ka supya manungan ka. Igira kya kaptan ka so pia manungan ka bisyahua. Isa na Indonesia na bisyahua. Ada na syahua. Ada bebayau. Sadar na bernian sapang. Dan nabernya sapang simma si kusaba nati na api ada bebayau na api ada bernian sapang na kaya betalanga pero wana sapangyan agumian tan nada muskilaw na kokot naga eno ano singare jumaila kailangan na mo say ni kapli ni ko agamaw sabutan niyo so basta kakaptan ka si Pedro na kaya betalanga abas ada sapangyan basta ada sapangyan lagi din mau na si Maria. Nah, tomapu sa ini kakay kailangan nakasabutan niyo. Na haya fidin basta gibug sa agama na kailangan na mausay. Katibakan ni sum yang nakabubutan ang abso. Nah. Okay, kapat apakah betal? Nagyan so torog, gyana so torog minitaralo adud na bang kakagdem. Dan nabang kakagda kiri kay ramban ngasikan sama kita ging imam mama gira jemata tumiulu tulungan nya pekupukan man kiri kay ramna dedu gitu na pagut des ka peruman o kiri kay ran namya kagiro kasen nak na bakam nya betal insyaallah ya sabutan yo kagi gieu foto tiuru ada na kagdemian na kepakayamnya katutup gitu manisya bapak kay betal itu kepakayamnya katutup kepakaya paman na dominior na din yang katawa karena ketun katawa di mamagton tigira turun eriu lagi di paman nakapuka betal lagi yang nakiada ang nasatanur ikalima puka betal namiada so akal ka kiada ang nasakal oh minsan ina Indonesia na mia ginong kaya betalan nutu kami ada so akal dia namanya bisa Odi nato na mia kulaps. So mia kulaps nakia bentalan sekalian kagi kiada sekalian sa akal. Kata ikanam amia saya nasusapu unta na pekabetalanan igira mia kakang kau umiang kasagian kutua sapu unta ko belian untuk na importante namia kakang kasagian buta unta. Nasi kumadhaban Hanabila napa kabata lagian karena unta kaan hadis mi hadisa. Soalnya sebab nak lagi mapeger salawas agian karena sapu agian karena unta. So pera nare pera pemabatan surat terano pera pemabatan pera ini surat yo. Mga murid pera ini surat yo. 6 timan. So paganay na piyaka pragratsano katiti kaudo tota. Ikadua na sumadi abu suwadi. Ikatlo na so kakapting ako piyamanungan ka dan nasapang. Ikapat na so toro gaminitarado. Ikalima na so kiada ang kasaakan lagido kakulas. Anto na ikanam kakasa
Sabua, kambing unta. Unta. Oke. Si tanong mangko maka batal amang ala. Udina so hada samala. Diyan kaya hada samala na aya kailangan niyo siya nakapigo. Atau na ibunda lagi na nakapigo, kailangan na makaniya ka. Kebakaya soan ka na mamupo ka daan, na makapamupo ka, na pagabdes ka, na sikukapigo ka, na isa sunnaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, makapagabdes, na kuis kaniya sa pagudun niya din sa ulo niya. Sa mga talong. Na sukamarian na pagkasud niyang kubukyan, pangiraw niya ng saya, pagmasaj niya, kaansan na paigag yung kutabukyan. Na oriyan niya na, pigo na muna sa kawanan, na muna gubo masisa, diwag. So igira pigo ka no, nagkabakaya, mula ka no sa mas mapya, na paguna ka no sa kawanan, nagubuman sa diwag. Lagi dito sa karigo. So karigo sa miya wafat, na pagunan din sa kawanan niya, nagumumam so, diwag. Na isa dadabiatan niya, manaan din ni kapag nabiniyan ko, ainiyan, nag-transfer sa pelakad din, nabiniyan mo pag naban. Okay, naseratan, nakagisi ko muna mas, namar din sa mga baniran. Sigo mga disyerto, mga ito akalot, nasakatan na mapeso mga kwantano, kana mga septic tank. O di na napagulisan pipi agi ang kutay. So kaya makapanguna bagadaan, si kopya malungan nga, pagabdes ka, napigo ka din. Namya katiyokop no to. Kaya panaisam namya katiyokop, napiagibu, kaya tipu ka si kuranaw, na tuminimbo ka. Kagi aya pagilayin ko kapigo, namya ramas langon, so, kubal, o di na so, buka sa lawas ka. Miya ramas langon na yung kutwa, lawas ka. So, yan kaya kapigo, nanto na kapapaliugatan kataya pag ganyan kapapaliugatan sa kaya hadas akbar kailangan na mga pigo na ginasukang babangunan sa walay. So sa kano mga remi din yun na ng kedaga ay buo pa kay sayo paano ka ginawa ginan sa kanya. Oh ginan kang babangunan sa walay api ada mau masumama agu da mau masubabay na basta ama adan sukang babangunan sa walay na kaya batalangka hadas mana kailangan na mga pigot. Ikadua, na lumiyo sumapot ya rugo, melagi siko, kada daun-daun, udi na magnaw ka, melagi sapiakan yung kau, udi na mitit lagi na pagka. Yang sabutan ni mga ngoda, mitit lagi na pagka, kapag ini ko tanda, mitit lagi na pagka. Udi na tamang ko mga raga, na mitit lagi na, pagi yung mga naw, miya kailay sumapot ya rugo, kailangan na makasuti ka, makapiyuga, o makapisambayan. Ano na ikatlo? So haid agus sunifas. So haid naskan mga babae na kailangan na matatanduiwan na. Aden na mga gawi akapagauman yan rakano na kailangan na matatanduiw. Pera gawi, 5 gawi, 6 gawi. Kauwadan na pagpakalawanon, uwadan na pagpakalawanon na diutukitong sa haid. Kaya sabutan niyo, uwan na pagpakalawanon na di kiitong sa haid. Dahil barat yan, tiga ito nadarak na yung madagyan kaya haid. Niya nga sa pulugawi, suti ka din na sembayang ka din. Kami ang kadawan sa giyong kutuwa kalalayaman. Waya kalalayaman ka na 6 gawi, tama sa 7 gawi, mawalo gawi na suti ka din, kagi isa ka mo ito na kanaboto haid ka sakit ito. Nah, so nifas, anto lagi ang nifas? Ayan nifas lagi na supliw ko ba igira manutago panmimbota. Atau naman buy taksiyan. Ayan taksiyan na tamang busa 40 gawi. Ay barat yan, miadar ka ko 2 kapito gawi, pigo ka din, suti ka na sembiang ka din. Okay, no, minis sampai sa 40 gawi, adar ka mada, na suti ka din. Ya sabutan niyo, pigo ka din, miya ka lepas sa tanto. Miya ka lepas sa tanto. Udah mau masuk 40 gawi. Nah, alhamdulillah kami yang kesembayang kanggegan. Nah, umiyaw magina 40 gawi gina ni muria taman na iyan. Nah, inur ka lima da ko riyan 40 gawi ka anas sakit. Anas sakit. Anto na ikapat kailangan na makabigo ka miya padalim ko hada sa mala na ginaso kiya pagislamu kafir.
anda ni kapag Islam kafir min balik Islam na subuntan wa pigukan kan sekalian masukin na mga selmi. So ginan ipedami aloy saya. So ginan kapapaliw gatang ko kapigu kapadanang ko mga hadas ang mga anak kambabangunan sa walay kali umapot ya rugo so haida gusto nifas ato na kapag Islam mo kafir nah si tanong ko mga najis, kaikatlo syarat nakuan kau so najis. Atau lagi nga najis. Gidi kepakai, obar ka matatagu, odi na obar kami dekat. Odi na siko sembengan ka. Odi na siko sembengan ka. Atau lagi nga di kepakai obar kami dekat. Tete nagutai o manusia. Seka ya titian ka secara warga apa cium ya oh ya sabutan yo re ari mga wata ya sabutan yo bani di semen so dakanon pamuko na ini semen yo karena misi sambil kan ucapan ada pamagab desa ada cium yang apa so diga pakai itu ya sabutan yo kayak kailangan na wadan odina sontete sotai amatatagu si irka si kusudia ka na kailangan na maduno to ato napat padapan lagi ang konto mga tai o mga pangangayaman akan na bepegekan so bedung pegekan udi na umya kakapetaka sa titia bedung kami kabeg-beger ibo nah ko ang sa limangka buka-buka pakai sumbe. Kenapa kaya betali? Sabdas karena butuh perbuku mga betar sabdas. Odi na anak ta isan na bedu, nakin wang kaundean. Nah, tagun na limangka. Nah, una bingga limangka. Ya sabutan itu kena butuh mga betar gowa. Lagi dia nana piupuan na kaswata. Nana na butuh bangun na buka. Nah, so mantigyan so tae o pagkakan so sapu iyan na so tainian na sote so tainian na sote ugay na ko amon ugay na umili dekat terkan ada muskilaw ya sabutan niyo ari ya sabutan niyo ay berarti na abdala ko kansa ya dapuan iso tayo karabo namin dekat ko sa worka nagbeso me ka apa di media? Oke nak ya tepul kiler ka kebakuan ko. Oke na mga semen ka namin dekat terka tai akambing tai karabo tai sapi tai unta nak kena bakat ya betanan. Kenapa penonton najis do to hitung mo agama Islam sabab pamana kuan kasih ko lawas kasih ko masa dengan diga sembeng ini tak ko ang kante mata taguran. Lagi dia, isakuan na kaon pamana di ka pakai bar kami di dekat si kumasakap semen kau di nasudar pa. Nasumadi abu suwadi. Gitu sebagai aluminium ka, yang ngarkan aluminium ka, arugu kenapa manggil itu surugu amani, nak kailangan nama kuang kau. Adam al-masfuh. Surugu ande iba minigi, saya berat yang asumi balikan. Na niya tahu saya semangaruhu sa limangka. Pakiakaptan na suruh di na mini sumpiter ka. So kailangan na makuha ko naging mutarugu. Gugab makapsembe. Gukabu makapsembe. Odi nasirkan wa mga bayi na so rugu haid agus surugu unifas. Na matatago si kubangala na dingo to gapakay misembe inunta sa makuha ko. Inunta sa makuha ko nuto. Lagi dia membuat najis sa kailangan na makuha nga kulawas ka na suayo guaso na gusto mga pangangayam na mga warawar lagi dumang arimaw lagi dumang alako kailangan na makuha nga to ay berarti na so para madali na dinilaan lagi yung kutaso na di ka pa kayo isembeng nung tas kapipian nagu ayam na kapsutiyaw si iku ini numan no aso na makapitudaan
maka pito abuta kasabutannya ay buta na sauging kasama ito ig nagitui ipenggirong siya kau naban kasama kapito namay kayo kawalo kasi ko pa natin na afiru gubitura so ikawalo niyan na natagwi nga sa igna gidagirong ko siya so isa kayo siya sa namang ulama tanong ibarat yan niyaw makagiyang ko tatang na aminin mong suaso naududan ka na maududan ka nakuha ka din sa buta na makakuha ka sa buta na saugi nga sa may tuaig na gira-gira na kaon saya na unabing ka man sa makanam udi na makapito tumo sa makapito ka para may sigurado pamana yung ito hadis kagi anak kaya pakasupas pakarumang ulamatan kaya sabutan yun ito na kapag nabiron are gira na yun naman waswa ito na kapag nabing kaon pag nabing ka din sa buta lapo taguig na gira-gira kaon saya nama pesan na pun orang sebutan na umabuman pag nabisay na makapitok na tapi isa pan na kailangan na madasiko lawas udi na mididagat terkau din na siko semyangan ka na kagi syaitan siya alhamdulillah so sapo ubabuy na gusto mga sapo udikekan mga sapo udikekan lagi du mga harimau tadi gekan su harimau su aso udina lagi du hamil lagi dia membunuh su maita ayamana maita na sudah masuk beli ibaratnya anak kambing sana ada masuk beli kada ratan rota sumbeli nana adna mini petek kursi mengan kau dinasiku bengalaka apa sagiang foto amiatai apa ngaya menada masumbeli na kailangan na makuang kaon inon tabutigi sakna ba aya mga najis amyang awa patudi na miatai ada masumbeli na sumaitatul bahar atau na maitatul bahar so sedap yang alat ka sa sedap ami sumberan ana matatagum caya ako tiga bendo tu gelumbung so yang ada kaki nada muskilau apa yang dingon litek apa yang digan disumbeng nama tatagun nada muskilau lagi dia na ayam buah halal miatai karena bagailang nubaga sumbeli na sukuan andi ni baso pernah 11 hampir 9 nian harapan kap ke kampanan siko so pada ingin dapat pengiranan ke kanan oh sendiri nekah ada na muskilau cakap kamu sendiri si saging yang mga pedeng sa kumambar sa suduna anami edang sakon na ipopost sa Facebook adi pagay sa din ari berasa kapke masaw sidin nabawi na tanaan din na tarapanan na pematay na pemay pasliran na gito na ke pakayo tapugan sakano ba kanurong kano ke pakayo tapugan da muskilaw so pila na kanabapan kanabumpan makasasulad o di na walang susapuyan giyong kota mazi aguwadi giyong kota arugo haida sunifas giyong kota pagan na arugo nagito sumiyaw duda rugo so ikadua na rugo haida sunifas so ayog o aso na gusto mga pangayam na pengadas sa lagi dia so sapo o baboy na gusto mga digakan so mga sapuiran so udah masuk beli sakyo setan doon na kailangan na masuting kasan sulawas saka masuting kaun subangalaka masuting kaun agyang kotwa sembayangan ka so kailangan na sembayang tano na sembayang tano na bakiat titian na bedung o di na bakiat na disya bedung kiaw dua na bedung nah dia nganap nami alui tanu kagia somyang alui tanu kagia pemakabatan ko abdas na tigian na langun nuto kailangan na makapamupuko inon tabu tigian sundu inon tabu sotot nakna ba kailangi uba pemupuk ibaratnya naiman na mundur gan sana sekret ko nami ko tega singap ni nirang ngodi nikat tero dipin namay na ko pa magabdes ka diritsu din kailangan ubang makapamupo inon tau ba tiatan na
Inuntok berkaitan. Lagi dia mampu. Ikirap susam yang batabula baru semangat tu. Sungan sa masjid na ayan na miya nga piyan na miya kamut-mutakan. Isa miya luiro naging kutuakakan sa Bombay. Abu-abu sa dami tinder. Kau mga sunasagingan ng mga hindi Arab na igiran kumiyang kakiran sa piyang niyawa manok na ugyong utabga sila na manay panapa na iubiran kaging miya makala Bombay takpa nga sa mga tloging mga Bombaytan na diritsud na pagkeniran. Kenapa kailangan ubiran kitinda? Kenapa itinda? So gianan umakakang sa lagi din na ayah kesuayan na diga diri cusem yang taman sa diun madadaan agyang kana nama dua bau. So lagi dia yang salawa saka bawa ngadan bawa nga tigo dan udinaw na benak. Kemudian tiga koyaw tiga persagian yang cengawakan. Nah yang mampir nama maka perlu keadaan kayak mi alusya fal malaikatu tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. So tiga semanga malaikat na pagkeringas sa akasiran sa lagi nukap keringas sa bawa tanu Adam. So bawa tanu Adam nakangkaman sa Bombay ada maluto na sanganak asangaw na kong katigin na wakasan. As lagi dito mambu. Nah lagi dia mambu tapi siya madak na pilay tanong kung mga pasisigupan. La ilaha illallah riyo. Bigyan niyo. Kaya niyo rejimay. Iraw na siya sa masjid na misigupan din. Na ina nga miubir ka. La ilaha illallah samidid nibo. Samidid nibo. Adi gadan baka iman sakyang utading gali kasembayang. Tigian na wala yantaqidu wuduhu bimulamasatin najasat. Semanga najis na ukakaptan ka nak na baka kaya batali. Lagi yung kota kaya saya kamu. Kama annahu la yabtulu tabtulu salat idza shalla duna an ya'lama biha. Uding katawan na misembayangkan na adem bisa mide dekat terkaan najis na tinggi na kori kedenso sambayangkan. Ya sabutan niyo. Ay berartian na subeso bangan akan kiatit tian wataka. Udi na sumuk nang kana dengan katawa. Na misum bayangka. Na agi umuntu diga di mana sih? Na tiga tu na ini abu siatit tiagi yang kiasa mau kena akan. Na kori kedenso sambayangkan na di dengan kailangan ubang kaperuman yang kota sambayangkan. Ya sabutannya tu. Nah. Failani mabin najasati asna salati azalaha in istata wa taba'a salatahu. Utigien kegegeng kaum kumwa agyang kutuan najis kumas sading kadika sembeng karung kaum miele kau tu sana najis ku bangalakan. Na ko angkau na uding ka keuna na tarus dengan sembeng ka na uding ka kegegeng na kailangan na maka awak aku sembeng na maka sambi kau pa mau si bangalakan. Ibarat yang ni disembah Allahu Akbar. Kagi usumujudutan apa watit dia bedu. Idan namanya next mereka tin nanti loh mas. Apa lagi yang kesujudan asutit dia bedu. Ya sabutan itu. Nah udah man kagi siakan bisa mas gitu dina magubay-ubay kanu. Nanti kagi yang sujudan nak kiatit dia bedu. Nah gemit tanggawan sepana madali karena giraw nakasa pasti nanti kan disembah ya. Anak berkailangan ubah anak para madelika asal ada sedap penggudingnya di sumberan. Kau semini pun nama pengilekan sakit dekat ada sakit mutadal pa. Tahu pa mako dan naukin nama kamu bekas kana pun ada nggak sadar pa. Ya sabutan tanonan agian kan namanya ritano. Amang kawan kokuman. Nah. Anto natigyan yuk itu kapag abdas kay kailangan nakasabutan ya. Pagane suan kana aniyan wiyal wudu berniat naka pagabdaska. Ikadua wa yustahab an yastaka qabla wudu'ihi thumma yaqulu bismillah. Atau na yastak siwak. Udah siwak na apia toothbrush. Apia toothbrush. So bau ka sembayang, bau ka pagabdas nana maka berniat tekan aku akan siwak panisi Odina toothbrush, napak toothbrush keadaan Oriannya nader wangga bismillah.
Summa yaghsilu kaffayhi thalatha marrataini illa marratin illa busghain. Antara yang mengatakan bro, ada wasu bismillah na ayam mengatakan na pagunaban kasumbel alimangka. Antara yang bela lima pagunaban kata saya gigi itu sarus. Idan pagunaban kan lagi. Antara yang pagunaban bingo. Upama ko kakebu, na diga pakai bangkon didit sua sulimangka. Bangkon didit sua. Ya sabitan ano? Ano na isuan ka pagududan kaundan sukawanan ka na mga sebuk menggidawa. Na may ka kau na ba sumbel alimang ka na bubuga pa kaya isumbong ka sa kiyong kutwa pa na nagoy lagi dukabu udi na bendi. Ya sabutan ano na? Nga. Orian yan natigin na kuha ka saig sa ayatan ibu ibsumbu kukuan na so kawanan tanong. Na umay ito sulimang na pangaduang ka. Na umala sulimang ka na misumbong kau na tiyan na kuha kau sa para sa ngari nagu para sa ngirong bidharfatin wahida sama kay sa isana ayakala layaman tanwa hitam di kapagabdas nanto na kala layaman di kapagabdas sala kau su isa ke dunia ko ipamumugyo na sala kau so ipanginakyo di ayama begrating deg na isa-isa makagkuha ka sa ipamumuga na diri curang masangiro na sengakan atau na sengakan so diwang ka na pamumuga duman di nga arnang yang takaw kung dyan sumulap na ito nga ito gapang ito na nikakuha nga na diri curang masangiro ka na sengakan na pamumuga dan na barumuskin na. So ayam mabegratin di gumang ulama tanong kape si kong hadis Uthman. Agin ini malah ini daliliran nama kai sei sama kasak dusun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ipemumugian dan ipengilke sei. Sakna be maka dua. Nah sekitar nama aku tahu salah ipemumugta na kuminokap masa ipengilke sei. Jadi maka aku kau sa ipemumuga na diri jangan sa ngirungka. Nah sengah kasadiwa na pemumuga. Nah maka lo to isa setengah is dua setengah talo setengah na tupris dengan muslim. Orian yan na pagunaban ka subuntan katingin sa mga tlo. Minal udhun gengger tangina saya ilal udhun tama sa gengger tangina saya. Manabit isyar betul siya bu tama sa geng kaya to na kababaan na geng kaya baka. So giyang kaya baka na padupong pagabdesan ka. So may nga pagabdesan na pun na kasi nataman saya. Ayaw wajibun na supaganay. So ikadua, so ikatlo na sunnah. Tano din lagi may ako na di magabdesa, agi tingin na mga tlubo, na paganay inabdesan na agi tumambar sa peningin isa. Dua, telo. Di. Paganay pa na kailangan ng marang komuter. Wakasay, nataman saya dan, nawa na sumpah ka kagi, sagatan na di pa magrunjo sumpah. Sumangarap nataman siya di sumpah, na pagila-gila dyan. Yang watano, so, tamang ko sumpah, nang giraw na kasaya. Giraw na kasaya. Naskana mga bain na da sumpah yun, mana katawban na susumpah ka nusa. Nah, oto ni singa ka na Europe. Nah, tahu naik mata nugun, so lima, sumbelah lima. Tanu ninyo, anak keribat saya. So sabad, na ira inu na benia suliman niya na pagalipatannya sama kamarian, kagi kiyo na benia kupagunay. Di, sana ko man eh. Di ba kagi upagunay, na kiyo na benia sama katalo. Na sana ko man naging kaya kapag nabigap mangulimang ka, kaipun sa geng pinakamapur walumalabaw, natama sa geng sikong ka. So ato na isuan ka, kumuha ka sa igna recommendation ng mga ulama tanong, nakuha kang sa igna pagudod na kasaya. Kagi-iputan sa igna sa kawanan, upama kung nabagili po, nagiraulugan ko, nagirawa nga saya, napakagila-girawa nga saya, masagyang kaya mga kamarka. Na mapasad na sigma sa diwag. So tigyan na sikat po sa kaya mga kamarka, tama sa mabagad sa kaya sikong ka. So makatlumang buto ayaw wajibun na supaganay ka udaig na supaganay ro. So paganay abdas. Na so ika sa imam sa diwag lagi din mam. Na
Si matigian si ko ulo. So ulo nakate suka sa ulo. Ayaka sa ulo na marag sa ulo ang sultan nila. Pangnawarkan udah sewajib ya. Maka wakasay wajib isa maka masagi nga pagtuja sa bu napakadilit ko nga sa tangila lagi na sulak na ko na yan lagi ya ingi amade man nagiron ko sa sarili dito wajib maka masaya na dilit ko nga sa tangila na aya sunnaw na sukapa kasuyang ko wajib sunnah wajib mga piranan maka isa-isa. So kenapa mga tado? Anapat ko mga babay na dekat yan lagi mutapan lang yan at tigin na. Oh, gitu sa mga munatin lagi. Gitu sa mga dekat yan at tigin na muna sa inyo. Na begitu. Ay maramas ka sumbala limang ka napako kita kaum isa. Napakasuyang ka, dua, tatlo. Sekarang mga atas sibuk, ba kailangan ba magilong siya na inigilong siya macubukin. Oh, magilong siya, napakasuyang nila, gilong siya. Kaya ba sa nga, kukurot natin gilong siya, napakagila-gilong siya. Kenapa? Ibu saking ako, natama saking yatang uya, begun sa buka. Isabutan niyo? Isabutan na, na. Mga piranan, mga dua, mga tlo, mga isa. Mga isa-isanan. So matigyan so balaing ka nakuna ba ka na ipuon ko mga kamarian na taman kubu-kubu kuwain ka na kailangan na kau na ba ko naging kutuwa mga kamarta mga pakalipati sudidan maaing ka kaadlam niya adoyrong nasiksa so gina so kapagabdas oriyan yan nato na iptero na ka Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. So gapay sumat kau nito. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ano na mano to? Saksiyan akan ada akan na patut simbahan inung tabus Allah isa-isa da sakotwayan. Nagu saksiyan ang nasu Muhammad nasu uri Allah nagu subiyan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ano na mano to? Ya Allah bali akong kaapa de ko mga ditetawbat ladayon. Waj'alni minal mutatahhirin. Nagubalu yakong kapat ko mga disusuti. So anda ni katuntulang kasan na isa amya aloy na hadis. Napakasemiliing ka ko mga paitaw usurdo wanda ka usurdo. Niya karalay malas. So banyan ang pangalipat anda din ikapangapasadi magabdas at asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tayo tigyan na isap na inang ka baka no pag-israf saig abisi kan di magabdas sa kiyong utalawas saig na di ka naman pag-israf lagi diyan na din yung pangalawa na sutalo kana miya luyong na hadis at tigyan na faqad ta'adda au zalam ay sam na ramiya nubras kanyan nagu miya ka panadalim miya dalim miya na ginawa niya kamiya ka pag-israf kanyan na setan sagyan kaya kapigo para may puso na kagi anak bagay siya tigyan na paano sukal kata sa hada sa mana ibarat yan na mitatagi ng baka dua timan so okit yan tigyan na paganay na makapniyat ka si kupuso ka pelakat ka sa hada sa mana pigu ka oriyan yan na besaan ka sulang-ulang uno lawas ka Kebakay tiga na yaswan ka na mitipu ka ko karagat ranaw o di na lawas sa na tuminimbo ko na miya ka okid mo to gitiktan wa okid to kita miya ka tiyo ko pa sabutan niyo ay barat yan na dengan pagabdasa sa namiya niya taka panakata ko sa hada sa mana kay mititagin na pakakagi na miya ka na miya ka na sama putyarugo na tigabigo ako
piniat ka pigo mi pigo ka daden mana kapag das diniricungan miaramas lang nulawas ka na miya katiyo ko puto. Ya sabutan tan usem yang na pedep na des ka na miya katiyo ko puto. Wayang kap mangkua nasuokit-okit sunnah kagi okit-okit no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti na paganes duan kana peniat taka demambu. Peniat taka orian yan na bismillah ka, orian yan na pemupo ka, o nagusuan na marsik kulawas ka na kuan ko. Orian yan na pagabdes ka sa lagi dedenong kapagabdes sa taroto pa. Okay, na pakaurianan ka suwain ka. Nasabutan mo ito, makapamubo ka, na pagabdes ka, na aya bula lambaan ka ading kapagabdesan na suwain ka. Nah, orian yan na pigo ka sa pangunan kasukawanan gubuk masudiwang ka. Na pagududan kaon bangga kalipati tigyan sa ulong kaon. Nagyang kaya ulong ka na kapag kaya ududan ka sa mga tlo. 1, 2, 3. O mano kay saktan na mga shampoo gunin na dagay na mga shampoo. Dab na mga sabon. Nasa tanong na mga arti tanong man baka pigo ba da shampoo baka pigo sa da sabon ugi na ibarat ano emergency yang ang babangunan sa walay ko lupa ka da sabon niyo pigo ka apa da sabon ay ibarat yan as kamang bumi hay da babay natin niya sote ka na tiga da sabon na di ka ng sibuya ka da sabon pigo ka na da sabon ya sabutan lanonan apa ada sabuna piyugan na so mapasad ka tigyan nga piguan so kawanan liwang ka so ulong ka natigyan na ay piguan na kapman na suwaing ka so pagunaban kapman na suwaing ka kakagin na dangapan dangauto dangatarunto pakwabdes ka na suwaing ka so miyakatiyo kupat gitu itiyan na okay to kita sunnah gitu okay to kita sunnah. So malagi supay gu mama nagusupay gu babay. Pay gu mama nagusupay gu babay. Tayo siko hay dagu siko nifas yan. O pamako subay na siko pay gu sa janaba. So miya juno babay katika si karmang nato na dene paparunian. Nene ko na makapupay buta na mababay sa abu kita. Nah kepedi ka dipigu nak na bagay dengan ubod keramis satar kesubuka kebakaya makakuasay na masapong kaun langon namanya katiyo kopoto igira nada yang suka bibu bata pula burung jauh pikiawi nga oh jauh saya nah sekarang yang di tadi bitirai so gue penggiawing na kamakuda na yung kanlima kapigu lagi katawan kaden nah naya mahasiswa na keparaya mengadun makan sahade sama na so bebe kap ke pasangan na ke bagi buka sepuan yang bukian ira dalay unuto ira mi dalay ira manakna baga kuan nanti buat dia ya sabutan tanonan so pangitang wong na sabutan kita minta manisa dian kamengan next na so tayamum so kasapu samusa so mga pedas salatian so gitu sambayang insyaallah taala. Santai na pakaisian magano? Oh, ayo. Infraksi cutanginan yang kau buntan. Dia na susah bead anamitin guna usta mga ulama. Okay, nobat lot-lobong na di kagya susah bead ko ulo. Gitu mitin na gitu ke pakayamnya ko mga lukstan guni. Api abu susah bead. Siya ko tindugo Asy-Syafi'i. Asusah bead ko buka. Sabar ko ulo na apya gitu bui maram sekala miya katiyo ko
Ogi na so kadag lang kumang ulama na tigiran na daw to makatiyo ko. Sama na to na anak kadi dili kadungaro. Nah, lagi din mambuna gian ko tuwa tangila nasi ko mga hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayak ya panutulong na sinyan ini raks si kubukya si kuulunya. Kenapa sinyan ini raks kubuntan ya? Kenapa niyan ini raks kubuntan ya? So, di ko katawan antunay dalil agian kan namiyang dor kanun. Basta terunya na kailangan sudalil. Au ba subuntan na ipraks ko na so tangilang ka. Di singot ko kirak si saging mo paulong ka. Namanya kay sisa sa live kan naka-live ka no. Tige na igira yang ngarkang kau lumi karumang kan ana luminyur ka. Nagi to nakuan mi pegebdes kau to. Mi pegebdes kau to. Oh, wana yang ngarkang ay darudupa kan ana luminyur ka. Nana mi pegebdes kau to. Sana kau sopain nana peliur ka. Oh, paninta ko lagi sabutan ka. Bagiraan na palitas sa lawas na miya kukuntas ikudita di kasembeng na mi piru na inom miya batan so sambeng ta sarak na baba miya ngawudin ubagi buat domikat na mile nga suruna di kan disembeng da muskilaro o ada natisyungan ada muskilaw nakuan ko kirong ko nakuan ko udah man ada muskilaro asara di miya ngawudin ka kailangan na makuha ngawud sa tarotok lagu benda pernah kailangan na kasap ngana yan mga curu buka pero mata kokot na ada muskilaw lagi dia mam no diga disemeng na lagu enggak ada muskilah mo yut kasapan yo dina lagi dia na wana cicinga ngau na yut tangap manda muskilaw au mi olug na diga disemeng na tan mana udah kan na so mau bengan na begini na itu lagi tahu dulu. So gua no, basta belum macam ada di sini na. Abi diga sa tisu, abi diga sa panyo. Ada muskilon na lagi dulu. Ayam na ibaratnya na anamia kradeka. Lagi dua na plemas saya. Nagkapakaya ako mga sa panyo, nandiyan ko. Nanaw ba panyo kanay ko siya na magum ka. Kenapa deka? Luar ba kau muda? Oh, ayo, ayo. Ana mitilig sa mga ulama. Ugi na sa mana na sakyato kawin nga kumabagro na tindig nagi na dikiap lain ka. Oh, so kaya. So miya nga una abdes yo, ana dito na inshallah na may itong nuto. Ugi na sa mana yan na nakagikyato kawan yo, agi na ni mabagra tindig na nagi na ni dikiap lain sa mana yan. So kapag na din yo na. Syukran. Ay barat tingin nakikimuna ko nakapakai tingin na sumusulot ako sa sudiya udin na adna sarwanak no ay cara masusuti areo ate ay usulao sumusulot ka sa sudiya di kan makatanan sa English nga para disebut na mga ting na dison na natin ito digapakai Peter kan na hirap pagabdes kan hadapan na diga mga pagisar na paano ibarat bumi ni buluga magabdes ka na kialipatan ka ikapiroto. Ibaratan na kialipatan ko miya dua, miya telu. Nasi ka kumay tuwa iitungan. Basta dua kasi ko bilangan nasi ka kumay tuwa itungan. Tiga mga day ibaratnya nasi kusang mo yan. To na ikapatayo, ikatelu. Na basta de na bang di nga mapagombo sui kapata na nasikan ko ikatan kagi ayat siguran ko hitungan na so maito kagi so lawan yan namin ipaguman lagi diyan mambugi mo tadi nga di kapagabdes na mga dinitig ko ikatlo ini ikadua na sikan ko ikadua pa mga tiga benikat lo pero gapay na kamarkeru ikadua na sunnad nito kaya wajib na supaganay. Nasu ikadua na sunnah, ikatlo na sunnah.
Igirada igitano, kami ada sulit lagi ciku paganay. Napagabdes kan nami pagabdes isu isa kabaso. Isa ka mineral water. Oh ay, galon. Galon, o di nakabu. Giti mas mapya, lagi ang untay na dan tebulu gadim ni mamaras na kudu depan. So kailangan nadi ka nung makapag-isra. Oh ay. Ang sumama. Na kailangan na makuma mas sumangwata yan. Apiam si kupangita ba na syariah na kailangan na makunutudot. Ayan na kukuman sa namatatag no, pa makulang sila Muslim na adna kukuman sa naibadadiran sa korte si ko kakwa o kustudi o wata. Igirada misamay sa mga pituragun narko ina ay gusto ka po lagiro igira anden ni kapituragun niya napakapsimini suwata pasin ada pagunot kaya mayan su inayan si masiko kabaligiro na o subabay na si pakunot ko mayan na sumama na si pakunot ko inayan giraman utamnya kambilagan tunay sa baputo agi so wata ababaya kaya baligan na ayan mahram na siya mayan na kailangan na din mablag sumamusuwata ababay suwata amama kaya baligan na skanan ima babali ang mahrami inaya so gitu ko ano kaya na siratan nakagiyang nabatan sa bukid na di na di kang bibitere so sang nagyang na mama amya nga pangaruma sa Christian na panabnab na rin yan imakwan niya so mga watayan upama kung niya kang vlog sila upama ko diling kedulon agyang ko tadaludo pa iyan sa mag-Islam sa kanya dahil so mineral na miya refine na kapakaya mi pagabdas so pemasan ay ino di kapakaya miya suti-sutim na sigurad iratiya na sila sa lakawan so bangalata na kiyatar si kanatiti na kapakaya isimbayan na upama ko di ka sigurado may tumala o di na wana minitar sikon na di ka pa sigurado ada kiyatar sik na kapakaya man ako makasaig na besa-besa angkaw nagyang ko takyatar sikat kagapakaya makuan yan o manusi ko sudia ka napangli nga susudia ka nanatago nga pasing kubog ka nanasimuyan ka o pamakusi ko sudia ka nagyuti gusto iya yuti bundal yan anak silam saya antay ajwa usia Alicia na sila sedang ngano ko niyong niyo kata limon desa lain nah dinapakay siya tanong na rin Dada, sige mga bay, sige mga ina. Basta pamangwatan ada kabaliginan kay kailangan na din di kang gusto ng mayan. Malagi sa matatangan yan din yung matatangan. Yan na nagkapakaya sa mga siran sa gusto. Kapakaya magitong siran na sakat niya sa gusto. Kakana bagagi ang niya kang vlog siran ng darudupan na bone miya deso paliw gato na kang gusto niya sa kumangwatay. So again nagkapakaya sa mga siran sa gusto. Nagudiman buka pa kayo ba tano arna o pamakwailan tanong na sirat tanong matataguswata sa mga wata kasi mas mapiyar ka tanong kaso kapag gagaman ay barat yan na mas mapiyar saya di sa umatatago sa Manila na kami bitere na okay nami tatarus yan so di niya nung di kang gusto di ka pa kayo gumadag yung utad niya kira di kang gusto mariribat sa nagudimang mga pa kayo ba tanong sa kanin arna kukap kilay niyan kipuliw niyan kung mga wata yan at tigin na pagod lang sa mga wata kakangami sa liyong na di ka pa kayo mamubat tanong arna
So umanisa na ana kabnariando. Umanisa na ana kabnariando. So naminita mana. Dini ano ka pong unutan, naging utamo na, ay gingan na ikadua karuman niya. Atas tanggungan yan nutuk. Ana gira lagi dengan na uditan nun mako sa dunia na ana nungan na mo. Dapat na sekreto niya na. Si sekreto niya sa gingan na kuan. Kay kailangan nakangas pa ni mga murid niya. Wallahu a'lam. Nanay no, si mga padawras insyaallah wala mga pakisidan na itaros tanubo sa ging kaya nungan na jemaat. Berilai ko geng salay bumadala pa kay seyo nanadatan mas bagagya yang priorititan lagi kaya madadalan tanong balasan no lagi kaya LGU sa municipality Pantar geng Darul Fidya di tahfidil Quran Al-Karim geng mga murid tanong nabuskanod nakalang-langon tanong mga tungay tao sa geng kaya municipality Pantar nabuso niya kataling may manto ada mga dalil sa geng kaya sinimilang tanong Badian syukafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.